السال 1998 وره خالص فرمانبر و 5 ساله وکو 21,000 فرمانبرین دی بریارا پیدانا پارچه اردی بو درچویو حتی نوکه تنه ناویوید کمپیوتران دایو پارچه اردی نورگرتیه. من ناوي مال البلدية فايدية هي بس فاش 2011 ورا المفروض بلدية فايدية أمر محافظة تنفيذ كربا كو قطع دابان وهتا في قوكي نهات يجيب أجي كنا دو هیول پارێزگەها دووکێژی فورمên pirkirina parçeyên erdî ji lawê fermanber û pêşmergehan ve hatîne pirkirin. Wezareta Şarewanî û Geşt û Guzarê jî daxwaz li bajêrvaniyên parêzgeha Duhokê kiriye ku ew xwe amade bikin bo dabeşkirina parçeyên erdî. و بری چند سالا فرمان ترخان کردن اردیه در چوی بود پترش 21,000 کسال پارزگاه ها دهوکه سرتاسری باجوانی سرب موه بس بهارا پتر اف جماره زور مازن یا باجوانی فیدیه وزارت کشتوکال رینت دایی کش اگر کو ام ارد کشتوکالی بکنه ارد نیشتجیبون و دابش بکن سر خلکه هر فرمانبرek dema ku dest bi kar bît hîviyawî ew carekê parçeyeka erdî bidene belê ji ber ku 5 sala parçeyên erdî li sinûrê parêzgeha Duhokê nehatîne dabeşkirin ew çend de bûye sedem ku beşek ji wan fermanbera bi hîviyên xwe şad nebin û ew hîvî birîne bin axê. Gotineka berbelav di nava fermanberên parêzgeha Duhokê de heye her demê behsê dabeşkirina parçeyên erdî tête kirin et hête gotin eger parçeyeka 200 metrî wernegirî ya êkî dûl şaxkê hîviyat getin. Çunke her wekî ew dibîne li vêrê pêtivî bi dabeşkirina forma û biryara û xala nîne. Nasir Elî Rûdaw Guristana Şaxkê Duhok.